जोजोल्पा नेपाल च्यानलले ज्याजो थुगु वाले जनावया जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार भनिसिया 8 बजे वेगु थुगु ज्याजो संजिमस वंगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि यात रिपोर्टर रुपे न्यवया चनागु खसा थौया थुगु ज्याजो स थुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु दो दक्षिणले नापा हाइलाइट्स स्वर्गीय अरुण थापाया निगगु स्मृति दिवस नापा अरुण थापा स्मृति सम्मान 2076 व सुशील चालीसे संगीत पुरस्कार लगा विजयराम बिहारिया उलेजा महापरिक्राम नापा गुरुपूजा रुकगु काठमाडौँ कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज ज्याजोगुला नौटवाले चंगु पलिस्वान फुकुया विजयता गया आन्दोलन दिला आरक्षण बचाओ आन्दोलन वंगु शनिबार भक्तपुर पार्टी भेन्ने भक्तपुर सांगीतिक समाज व भिन्नता कला प्रतिष्ठान गोसाले नेपाली सुगम संगीत या अमर संस्था स्वर्गीय अरुण थापाया निकगु स्मृति दिवस नाप अरुण थापा स्मृति सम्मान 2076 व सुशील चालीसे संगीत पुरस्कार ललाट ठे विषयगु छगु रिपोर्ट सोयादिस वंगु शनिबार भक्तपुर पार्टी भेन्ने भक्तपुर सांगीतिक समाज व भिन्नता कला प्रतिष्ठान गोसाले नेपाली सुगम संगीतया अमर स्रष्टा स्वर्गीय अरुण थापाया निकगु स्मृति दिवस नाप अरुण थापा स्मृति सम्मान 2076 व सुशील चालीसे संगीत पुरस्कार ललाट उगु ज्याजोले प्रहरी प्रमुख नारायण कुमार आचार्य वरिष्ठ संगीत कर्मी राजु सिंह नेपाली नापामा रक सिंगर निक खड्का प्रकाश साइमी पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री गीतकार राजेन्द्र थापा वरिष्ठ संगीत कर्मी दीपक जंगम नाप थिथि मेमोपी व्यक्तित्व पाहा कथा झायादिल ज्याजोले अरुण थापाया लोकौहा गुम्मे करोडौं मुटुहरूको एउटै राम राम भनी बाच चोट के हो बेठा के हो नपोखिनी नजोखिनी म रोए पनि लाग्न थाल्यो जीवनमा जति माया लाए पनि ऋतुहरूमा तिमी दोष कसैलाई दिन चाहन्न साँझको जुनसँगै तिमी हेर्छौ भने याना झिनपेफुमे थिथि मेहालामी तेस नेङ्कादिल धासा ज्याझोले तिमी राम राम भनी बाँच धागुम्मे थोएका स्वर्गीय अरुण थापाया तस्बिरे स्वामा कोखाको गुख उगु ज्याजुले हार्मोनियमे बद्रीनारायण ताम्राकार तबला ओम प्रकाश श्रेष्ठ बाँसुरी निरञ्जन भण्डारी सारङ्गी खड्ग नेपाली अमरज्योति राई सुरज कपाली व सन्तोष ताम्राकार गितारे रोहिम धौबडेल जिम्बे रसिल साक्के ड्रम नारायण दुगुजु माडल सुरेन्द्र सुवाल मिर्जा ताम्राकार सोनिया धौबडेल कुमार ग्वाछा व कृष्ण प्यारी सुवाल इफेक्टे साथ ब्यातिल धासा वाद्य वादने बद्रीनारायण ताम्राकार जु संयोजन नादिल थोए झोले अरुण थापा स्मृति सम्मान 2076 वरिष्ठ गीतकार भूषण खरेलजु या त ललात धासा सुशील चालीसे संगीत पुरस्कार मेहालामी आयुष केसी या त सम्मान पत्र नाप झिन यादो तका ललात मेहालामी राजेशमान केसीजुया लोकमे सोरेकैको डाँडेमा या म्युजिक भिडियो न सार्वजनिक या त गीतकार चेतन कार्कीजु व नगेन्द्र थापाजु या विशिष्ट आतिथ्यता दुगु उगु ज्याजो भक्तपुर सांगीतिक समाज सचिव अलवर्ड बर्जाचार्य जु संयोजन यानादिगु खदासा सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल जु ज्याजो न्याकादिगु ख पूज्यपाद
सङ्घ महानायक अरिय धम्म रक्षित नेपाल बुद्ध शासन वंशालङ्कार श्री अग्ग महापण्डित दिवंगत भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीर बारम्बार ध्यान भावना यानावया चोङ्गु ठुगु विजयराम बिहार्या पुनर्निर्माण ज्या कोचागु लस्ता सङ्घ नायक भन्टेजु उलेजा याना दिल छगु रिपोर्ट वंगु 4 गते शनिबार येया बलम्बुया दोम्बोई विजयराम बिहार्या उलेच्या महापरित्राण नाप गुरुपूजा हन पूज्यपाठ स्वर्गीय महासंघ नायक अरिय धम्म रक्षित नेपाल बुद्ध शासन वंशालङ्कार श्री अग्ग महापण्डित दिवंगत भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीर बारम्बार ध्यान भावना यानावया चोङ्गु थुगु विजयराम बिहार्या पुनर्निर्माण ज्या कोचागु लस्ता सङ्घ नायक भन्तेजु उलेज्या यानादिल थोहे झोले अनागारिका सत्यशिला गुरुमाया चे गुकागु जन्मोत्सव न तजिक हन धासा महास्थवीर बोधागम चन्दिम जुयात गुरुकथा गुरुपूजा न यात सुथनिसे न्यागु उकु ज्याजोले थिथि ज्याजो त न्यात थोहे झोले सत्यशिला गुरुमाया जीवनी प्रस्तुति व अभिनन्दन यात धासा धर्मदेशना नाप परित्राण पाठ न यागु ख महापरित्राण कोच्याका अस्थ परिष्कार दान नाप महापरित्राण जल व सूत्रका ललहागु ख ज्याझोले बिहार निर्माण नीति झिडोतका व स्वया आपा चन्दा ब्युपिन चन्दा दाता पिन्त सम्मान पत्र ललहात धासा बिहार पुनर्निर्माण कमिटिया दुज पिन्त प्रशंसा पत्र न ललहागु ख थोहे झोले विजयराम बिहार्याहे नामे गुरुमा व भन्ते पि चोनेगु नीति छगु भवन्या निर्माण न जुइतेंगु दु सोकुमी भाजु मेजुबी ज्याजुले आरासा बचाकगु दिपाई इजितेंगु दु तो बचाकगु दिपालीपा हाकन ल्याउँदनीगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट छिकपिनी गुन्याने न्हेबेगु हेजी आरासा पल्क ब्रेक तो बचा हकगु ब्रेक लिपा हाकनस्क ज्याजुले लस्कु स्याना चना सिकपिनसँग सोया चना दिएको ठुगु ज्याजो ख ठुगु वाले अले ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग ठुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सिकपिन गुन्याने न्यबया चनगु ख थ्वे चले वंगु शनिबार 4 गते गुकगु काठमाडौँ कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज ज्याजो जुल ठुगु ज्याजो तालाकिए नीति दक्षिण यवहे कुत ज्याजोंगु ख येले ल्याकुइ निसे न्यागु ठुगु साइकल यात्रा लगभग नि न्यास मनुतेस बोटी कागु ख स्वादिस छगु रिपोर्ट वंगु शनिबार 4 गते गुकगु काठमाडौँ कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज ज्याजो जुल थुगु ज्याजो तालाके नीति दक्षिण यहे कुत ज्याजोंगु ख येले ल्याइकु निसी न्यागु थुगु साइकल यात्रा लगभग नि न्यास मनुतेस बोटी कागु ख 50 किलोमिटर 75 किलोमिटर व 100 किलोमिटर याना सोंगु भागे विभाजन याना तगु ख थुगु वर्षे जाजो समु धेवा रिचा बजिमाया मेमोरियल फाउन्डेसन या त लल ह्याटेंगु ख दासा थुगु फाउन्डेसन सहयोग रकम क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना व सोनिगया उत्पीडित महिला तेगु नीति खर्च याइगु ख थुगु जाजो 2011 निसे न्याना वेचंगु ख नापा नापा पुखु जुया चोंगु जग्गा आवया ललितपुर महानगरपालिका टुरिस्ट बस पार्क देगा तगु ख फे बस पार्क या त हतेना पुखुहे देकी मागु माग्यासे थुगु आन्दोलन जुया चोंगु ख छगु रिपोर्ट वंगु 7 गते मंगलबार नटवाले चोंगु पलिस्वा पुखुया विषयतकया आन्दोलन जुल नापा नापा पुखु जुया चोंगु जग्गा आवया ललितपुर महानगरपालिका टुरिस्ट बस पार्क देगा तगु ख थोहे बस पार्क या त हटेयाना पुखुहे देकी मागु माग्यासे थुगु आन्दोलन जुया चोंगु ख स्थानीय तेगो धापु कथ थुगु थासे नापा प्यंगु पुखु दुगुली आवया छगुहे मध्यावन थका दुख न पोंका चोंगु दु नगरपालिका भवन त्रिपद्म स्कुल नापा पुखु ख धैगु धापु न तयादिल स्थानीय बासिन्दा देश
यल महानगरपालिका बस पार्क नीति टेन्डर पिथङ्गु अवस्था स्थानीय तेस पुखुहे देकी मागुमाग नेथना चोङ्गु ख नत्वा पलिस्वा पुखु संरक्षण समिति नत्वा मंका खल नत्वा मिसापुच व सकल त्वाबासी तेगु संलग्नता थुगु आन्दोलन जुगु खदासा आन्दोलन या झोले यल महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन मुर्दाबाद धैगु नारा न थया चुङ्गुदु पाइदैन सम्पदा मास्न पाइदैन पोखरी निकेर पार्किङ गर्न पाइदैन यल महानगरपालिका कार्यालय पाखे स्थानीय जनता या भावना विपरीत न्याडय नीति बस पार्क टेन्डर पिथङ्गु जुया स्थानीय त्वाबासी आन्दोलित जुया चोङ्गु ख छुन हालते पार्क या त ऐतिहासिक पुखु दुगु थासे पुखुहे देके मागु अभियाने त्वाबासी त जुया चोङ्गु दु थोहे विषयले यल महानगरपालिका या कार्यालयले दक्को त्वाबासी त यल महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत या त ज्ञापन पत्र न बिउगु ख अथे जुसा महानगरपालिका स्थानीय जनता या इच्छा विपरीत बस पार्क नीति टेन्डर यागु जुया त्वाबासी तेस आन्दोलन या नाचोङ्गु दु थजाको अवस्था त्वाबासी तेस दक्को नाप समन्वय व सहकारी याना पुखु देखेको ज्या सुरु यागु योजना देखुगु दु फेजले वंगु शुक्रबार या 15 पार्टी भेनुई आरक्षण बचाउँ तैगु विषय त कया छगु ज्याजो जुल फे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार यानगु दु सोया दिसा वंगु 9 गते शुक्रबार या F10 पार्टी भेनुई आरक्षण बचाउँ धैगु विषय त कया छगु सहलह ज्याजो जुल लोक सेवा आयोग पिथङ्गु विज्ञापन समावेशी कथा मवगु जुया नेवा लगायत थिथि आदिवासी जनजाति तेसन विरोध याना व्याचुङ्गु ख थोए झोले ज्याजोले झायादिपी सकसिन सरकार थुगु पला विभेदपूर्ण नाप षड्यन्त्रपूर्ण ख धयादिल सर्वोच्च अदालते रिट दायर यागु जुसा अदालत तकन थ तर्क संगत जुया फैसला यागु खन नेथना दिल ज्याजो या संयोजक नेवा दे दबुया नाय नरेश ताम्राकार जु समावेशिता नेपाली संविधान ब्याटो 38 40 42 ची बुझी अधिकार छित ब्याटो वो अधिकार वञ्चित याना एकदम षड्यन्त्रमूलक तवल चाहिँ 9161 जना चाहिँ लोक सेवा विज्ञापन याल उके चाहिँ आदिवासी जनजाति अले चाहिँ दलित मधेसी अपाङ्ग पिछडेको क्षेत्रभित्र चाहिँ थुगु ज्याजो स झाइदिपी सकसिया नाप सहलहन ब्याकुगु ख ज्याजोले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पाखे प्रस्ताव यागु आन्दोलन खाकाया विषयले न सहलह जुल खाका कथा नम्बर 1 सांसद व नेता नाप अन्तर्क्रिया 2 नेगु जिल्ला भेला प्रशिक्षण व सभा नम्बर 3 कथा लोक सेवा आयोग या दे यङ्क नयाँ कार्यालय घेराउ नम्बर 4 बालवातार घेराउ नाप जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ 5 पुतला दहन 6 मसाल जुलुस 7 विशाल जनप्रदर्शन यागुदु उगु ज्याजोस नेवातेगु दथुई लोक सेवा आयोग विषयले जनचेतना अभिवृद्धि या मागु खेन जोड बिया दिल ज्याजोले झायादिपी थिथि नेवा संघ संस्था समाजक प्रतिनिधि तेसन थथको नुगख तयादिगु उगु ज्याजो नेवा समन्वय समिति छान्जे श्री कृष्ण जापुजु न्याकादिगु ख आरासा ज्याजो इन कोचाटिङुदु मेगु वाले मेमेगु थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु हे जितासे थौयगु थुगु ज्याजोस जि सुशील साइन बायाउनीगु जफनी नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा